एएम म्युजियम अफ नेपाली आर्ट मोना परम्परागत चित्रकार राज प्रकाश मान तुलाधर व सुशीला सिंह परम्परागत चित्रकारिता बोच्या जुया चंगुदो वंगो भाद्र 1 गते निसे ठुको किपाब बोज्या जुया चंगु ख किपाब बोज्या राजमान प्रकाश मास्टरपीस कथा कया तगु गणेश गुरु पद्म सम्भव तारा योगिनी लगायत किपात गया तगुदु किपाब बज्या तुलादन सोनिगले आपला देगले देवत लोजक जुया चंगुली उम देवत गठे चुधैको बारे जानकारी बिगु आज थम देवतैको किपा जुएको ज्या मन को सागु थया दिल जुपटी हामीले जितै मचानिसे जुपटी नेवा ओबा कला हामीले उकी चाहिँ द विशेष रुचि मचानिसी जाइना वचनले जित बिचे उया चाहिँ जुपटी कला ए द हेला जुपोबा कला ज्यान छौ परम्परागत टोले जन्मेजुनो जिएको परम्परा सोसौँ संस्कृति संस्कार व झिपटी गुली कर्मकाण्डको सोसौँ हुर्के जन्मपट्टि जुकार नैना अहिले जी नेटकवाले जन्मेजुपट्टि जी नेटे देउपट्टि न जा एको यहीपट्टि ज्या मतलब देउपट्टि ज्यान जी इम्बम सब गुठ्यार जुपट्टि कार नैना र देउपट्टि ज्या यो जुली जी चाहिँ परम्परागत शैलीपट्टि ज्या या रुचि जो अथे किपा बोज्या चित्रकार सुशीला सिंह मास्टरपीस कथा कया तगो गुंडया रथ निर्माण या थिथि चरण या स्केच आर्ट नाप सेरामिक्स आर्ट कया तगदु जिउटो जियाचो आर्ट एक्जिबिशन ने जिउ पेन वर्क त नापा चाहिँ एम पेन वर्क त दु अले जी सेरामिक न तयदु थके सेरामिक न ज्या यानुति ज्यादु अले बस्याना न जी ठुसी व जी गुंड्यो जी यले जो जात्रा जी विश्वभरले सबभन्दा ताखो जात्रा जी यसले जो रातो मछिनाथी जात्रा यो जी अन्य जना स्केच यानुदु नास्तिङ जना वो स्केच न थन प्रदर्शन जुदु पहिला चाहिँ अब मापिन्छ वो छिद जपुया सेना टोबले गुन्डियो यो जात्रा बारे बाक्न गर्न दो उफुकाए पहिला मचान्छे मने दुमिन छे दुज्यान अले वो जी आफा बनले आर्ट प्र्याक्टिस एन्ड जी यो कोही पहिला लगन खेले जना ल्यान्डस्केप यो कोही यानाले अलि वो दुनी चाहिँ द स्केच या यो कोही मनो छौ किसिमको आस्था नजुल विश्वास नजुल जी कल्चरप्रति एकदम सम्मान नजुल न एकदमै या मनो मोना ताइल निसे परम्परागत किपाट प्रोत्साहन यागु तातुना नेपाया परम्परागत कलाकार तेगु किपाट इले बेले बोचे याना वया चंगुदु